fan amode de atafra ni trumudie na amode ombedi ena me ni omanya mbese me sofa ya no bet odofo mo share video no ma me na yen kan adwene ye papa lo ya akotwampa odaroma yebu pa yebu se youth no yebu abo blanti mu bi no ye hwa obra so na ye pese ye hu abrabo bi a wabo na yesoso yemba anase yesoso no e de anya akonya nko school ni bi o yankosua law yesua law anke bebo Ghana pa eno nti na adwene Ghana ho no na pese mambo esemo enti semo be disappointed say na be ha adwene e de enti na mega sa emso o man na efiri mu no eno ma bebre na etechema wo man no anke yehia lawyer fo mpanimfo a mo be ko ama o man no etimi agina na eno ma boni bi ekoso wo man no enka ano abrase na se ko base ye papa lawyer akotwampa se wodi human right be ene ma efefe ma no na me dam paso wai me dam paso ena kwabrane da me nchen na wo fe ma no a enka mani beje abrabom ha wo dam paso no yire da ho a wo so yire no fo wotimi so yire baabi wo yire baabi se baabi akono ena wo no kwase apanyini bi da nchen a enka wani beje ada na mo no chese kotobeku ma nko na mo de te Ghana ho mo share video no mo we short video kotobeku ma ena mo de te Ghana ho ena kotobeku ma de mo beto ase enkura ena ye de ye wo social media enti mo share video despite media me bumu pa me papa despite I do respect you as a father me bupa ne abraba wabo but nye no ma bia na ese mo tolerate wo mo UTV ni mo despite media ho no eri aso no na makofa kodwo mesia we mu abegina de say Ghana youth mo de say nkurase social media no so no eno ma bone kwa na Ghana fo toko Ghana eno ma bone kwa na Ghana fo ye de social media so ade obi sua ka obi sua lupre obi sua bibi ye de eno ma bone kwa na yesua eno ma bi wa mo me ka on ye mu bi na hey oh me pese me kasa to the high level say empanimfo na me bo mudi no papa lawyer akotwampa me bunu pa saa so na papa despite me bunu pa o ma popra enipa bi wono ma ye nkasa ntie o mu rough because o hwe o ma bra bo ma ba na de buo ni ani di amom ene saa on enka mu binu ye betoto bom but ye nto bom because of say obi a obobra na de ni papa ne hu hia say obeyi na ye dan say obese ne din na wo Abeku Santana also abegina say I'm introducing these people they like the expert me chance muru no bra enkura ne to sukun wo ekọ free education esuasun said yesi edi nsuo eye machine operate said yesi di enkura ne si ye noma artist emu ate Abeku Santana nkofo mu mekere no akofa nsemuru fo we na Abeku Santana edi omo ekọ present to despite media the first time who sanko for remove video and I'm see they are looking for attention omo pa attention ma gay in lesbian for ampa eni na he sanko for bi ta chire and am sponsor na makofa ai sanko for we and am kind am say mo pa attention sanko for ampa no mama manya attention just one video. Now audio man say the makoma despite media and despite media and I'm say hey mo nyanse munu na mo condemn no mapa na mo celebrate no mabone no mo celebrate no mabone na mo condemn no mapa mo si Christosum nye na mama sa esemunu gawe abamba she e de free Christosum and Muslim sum nye and Christosum nye and no condemn ye wono so anu mabone abroni ye no odi akire internet fraud internet nwoma na ba mu shade agire enye broni na yeye na ya na mu cassette ya broni nwoma na mu cassette ya baibra me pese me chem say e die na enye broni na yeye mu ya mu face the country ni wanwan sa nwoma na mu pa baga na enye broni na yeye o mu ko sua bibi na Ghana yesuso ye hu se Ghana ni asua bibi he mu se mu kasa ye ntie o ba mu she kasa me da ntie me ma ko tie Mimi Sabato ma ko tie me papa we ye friend say apofu ko Josafo
dance me ba betete ensemurufo we mo nti mu youth na mo ba no mo de asuasuafo na musua na be gay na be lesbian ye be di uto wonim de anko amane ankofo hu munim amane ankofo hu sa gay for ne lesbian for papa kokoto apa wadawro ma mesraw eno ma bi won ma papa won fie kwa ni mu hwe wanyini nyame ahyiraw ema nyame medome wasefo ema nyame medome wasefo yagoka amasi kristosum enti sa no mafo na mosom so na ye papa mo condemn kristosum mo condemn ayi bible but sa no mafo na mosom so ne ye papa ena human right Ghana for bebre ho no ma wo mo bra mo fa human right in protect wo mu mo fa human right in protect Ghana for na munya emma na mu di nsemu no Ghana na yesi ye wale ye ho oba basia se wo ware ne ho now I confirm human right say with all due respect there is a human right protecting them ni abenya e say sister we won so your friend say what the parliament wo sa adwasa for say wan ni din na me hu won so support they have their right eh wo your oba na say wo kuru ntimi enfefefefe wa o de bra ba mu mi wate say mo de mo chi ade ye dua no na mo mpa enfefefefe no o de behu me mian ba bia mian ba bia ma wa no so wani bedi wo ba chi a me de me hu oba kura wo yesa no mana na me kura me pe wo kura yo a chi wa hye ba bia mian wa ma wo e di ansemu no ade am se human right na human right na mo de human right mo fa human right no protect Ghana for mo fa human right no protect Ghana sika o ma wi Ghana sika no mo fa human right in protect o ma ya di o ma wi Ghana no na human right in protect o ma ya ku o mu innocent soul na ya ku o mu na mo nya de mo de human right no protect nsemuru no e di no mo pese e kasa ade na mo jimi esa ada na mu jimi asa mu bia ma bo bredru akire no mu mie yani a mu na mo se enkura ba wiase edi no me papa lo ya koto ampo yesere yebu pa ye MPP youth sa anu ma ne de yenso so o na ado aba mu obi anu ode human right bo protect obi a wo sa nsemu no so oba nko ware oba minim se video am yi enkwasiafo no bedi matem sa enkwasiafo bi ti se no no enkwasiafo no omu so omu no omu jimu ho no a mo pe hype na mo pe hype na Abeku Santana mu didi ntemu no anim ko a Abeku Santana nkura no gu school mu ho mo ko na mo ko boa nkwa no e da ache nkura no na akufu ado ama mu free education na wo mu no eyeye edi nsuo eyeye bibi ye de ede say ye ede ensa anwunu bibi ye de adwene ye bibi no mo ko fo mo metena TV so ye wiase nyina hu na mu nya sanse mu na mo mekate na se mo mekate so a despite media musu so nsemuru so ododo ada sika na busu na mu hu de mo fanya na sika na busu na mu hu de mo fanya despite media mu nya nsemuru na mu di sika promote no na mu promote nsemuru dodo